Ben zebrasızda işkenim yok. Kaydır mı dedin bit? Benim yüzge çıkar şul mene emosiya. Şulay birini bitirip kalmış. Şunun bilen harap bulan ben. Yavrum bulayım yok. Elle kim bulup gitse nerse deyip eyteler Ali? Şababız, yarsıybız. Tıngı yok şanlarga koyarsın şababız. Kim kuşkan şabarga deyip. Sen bulsan, motorluk getirsen dünyaya. Kustigire kurmak ıldas. Yok benim kusti üşen. Yalnız payına kışkanımın minanı sindip tura. Barığızға da selam. Siz Min Bilem isimli intellektual şou qarıysız. Hem anın alıp barışısı Min Gülnaz Asayeva bulam. Bugünkü шығарылыш qonaqları muhterem jırçılarыбыз. Tatarстанның халық артисті Рәсим Низамов. Tatarстанның халық артисті Бәшире Насырова. Hem Tatar estradasının tanılğan jırçısı, автор başqarışı Rinat Rahmatullin. İsenlermisiz tağı bir tapqır, nişik halleriniz, nişik keyifleriniz? Siz. Barısı da evet, barısı da yakşı Gülnaz sözünüz neşik. Allah'a şükür, Selam Allah'a Gülnaz. şükür. Sen misiniz hürmetli tamaşaçılar? Sizi görüme hiç şiksiz şatman. Bugün indi şunday bizning metrlarımız bilen шығарылыш деп әйтесім келе. Hem men özüm bik dolqunlanam sizin aldığınızda basıp duruma. Şol oңайдан birinci turunun qagidələrini sizge söylep keteyim. Bizning mana bu motor ekranda 3 resim birleşik. Her bir kişiге, her bir qatnaşuşuğa 3 resim. Hem şu 3 resimni bir söz beylerge teyiş. Mana şu sözni siz otarga teyişsiz. Siz anlasağız, siz əzir bolsağız, birinci turunu başlayız. Birinci turunu biz indi Rinat Rahmatullin'dan başlayıq әлі. Rinat abi sizge hazır 3 resim birleşik. Siz onu qarab, bütün özünüzün uy fikirlerinizni toplap, bir söz otarga teyiş bulasız. Baş barmak көрсетілген. Neyme? İkinci resim başlık. Başlık deyirlər bitin, değil mi? Sizdə də başlıqdır bit. Hem balık. Nindi söz beylərgə mümkün bu 3 resimni? Haman bir balık nərsəsi deyirlər? Baş, şey. İyi. Başı şeyliler. İyi, haman bir balık başı deyirlər, değil mi? Həmina bu sözdə də, bu 3 resimdə də barısında da olay bir var. Baş parmak. Harif? Yok, söz. Bu da süs turnu. Söz, iyi. O sözü biz ettik indi, Resim abi de etti. Baş indi baş. Rinat Rahmatullin bir bal, bir. Aferin. Ağır tügül bit indi bir ulasan. Bilen başlağın ağın ağır buldu. İyi, şulay bula bit o. Beşir apa. Birinci bulağına batış. Beşir apa. Hazır siz ne kitabızlık 3 resim? Nerseler biken ol? Neye kalsa sizin de onu... Aha. İlham Şakirov. Baldak. Balık. Altın balık, altın tavuş, altın baldak. Dürüst, divek, söz. Neye buluşasın? Altın, dürüst. Beşir Anasırlığa bir bal. Münevi. Neye buluşasın? Siz bize buluştum. Resim abi. Bek buluşup oturasız. Buna sizin... Ben aşirat ciddi hemen alar buluşarız dedi. Siz buluşasız indi buna Resim abi'yle. Aha. Oo, manda bizning gepard. Tizlik. Nakşa edip etmek şey. Tizlik, dürüst. Resim Nizamov. Bir bal, münebit. Orası sizin bilen bek joylu ekan, değil mi? Bek joylu. Ha, Rinat abi. Ya başkası virüs. Bizde tırnindi. Şunday bir komanda olup derrev kelip oturalar alır. Aha. Mında... Bir samil kavurlarım verirler. Mında... Beylerge mümkün. Sarık yönünden beylegen. Teke. Sarık yönü degen ayı. Sarık? Ötürge bulayındı. Beylev kekirgen çünkü sarık. Sarık yönünden beylegen. Siz ne ettiniz Rinat abi? Demek sizin bu sıravdan indi cevap. Sarık. Sarık dürüst Rinat Rahmatullin'a tağım bir bal. Münebit. Aha, Beşir apa. Qarağız, küterile. Değil mi? Kuyaş küterile. Anata, irte, temperatürü. Aha. Mine, üçüncü resimge kelgende
Bizning халыкта әзрәк әллә кем булып китсә, нәрсә дип әйтәләр әле? Burun көтәрелә. Әйе. Температура көтәрелә, кояш көтәрелә. Әйе, дивәк. Күтәрелү дөрес, Бәширә Насыровага 1 балл. Эй, Бәшир апа. Бик акыллы булып чыктыгыз сез. Мин сезнең акыллы икәнегезне белә идем. Әмма дә ләкин шул тиклем тиз генә отып, тиз генә менә башыгызны эшләтеп әйтүегез бик сокландыра. Күз тигрә күрмәй Гөлназ, Юк, миңа минем күз тиюче. Күз яшел күзле кешеләр генә күз тидерә икән бит. Мин яшел. Сезнең яшел. Тогда сез миңа күз тидермәгез. Мин яратып карыйм бит. Мин дә сезгә яратып карыйм, Бәшир апа. Ярый, Рәсим абый. Хәзер сезгә. Светофор, яңгыр һәм тукталыш. Кызыгыймы? Тукталудыр. Туктаянга рина сен җылы куйманнармы? Üçüncüsü менә бусы нәрсә? Рәсим абый, дөрес әйттегез. Туктаянга сен җылы бит бу. Бу остановка тукталыш буламы? Әйе. Тукталыш, Тукталыш, яңгыр туктый. Туктау. Туктау дөрес. Шулай итеп, безнең беренче турыбыз тамам. Һәрбер катнашучы 2 балл отты үзенә, һәм инде без алга таба икенче турны башлыйбыз. Икенче турыбызга да әкренләп аяк бастык. Икенче тур безнең бик үзенчәлекле була. Ясалма интеллект ярдәмендә кулланылган рәсемнәр бирәчәкләр. Ул җыр булырга мөмкин, мәкаль булырга мөмкин, берәр шигырь булырга мөмкин. Менә шул рәсемгә карап, сез инде аны атырга тиеш булачаксыз. Ринат абый, сездән башлыйк әле. Башлагач аңлыйбыз инде. Bundan başlasana bu. Сездән башлыйбыз. Күбәләк. Әйе, дөрес. Менә бит инде җайлыгында электрина тапкан. Киңҗи үстерәм син хәзер. Алайса зарланып торасың гына бурса әйтә сорамыйм. Ярый, Бәшир апа. Бу мәкаль. Тырышкан табар, ташка кадак кагар. Сез якынсыз, әмма дә ләкин тагын уйлап карыйк әле. Тамчы белән бәйле. Тамчы таш тишә. Әйе, дөрес. Бәшир Насыровага тагын 1 балл. Ага, Рәсим абый. Сезгә бик җиңел булыр миңа калса. Бик җиңел булачак. Әле күрмәдек. Кайында. Кайсы кайында, кайсы син, айралмый тик торам. Идек зәле Рәсим абый җырлыйк әле. Ялгыз кайынны кышканымын, мин аны синдек торам. Кайсы кайында, Кайсы син, айралмый тик торам. Ялгыз кайынны кышканымын, мин аны синдек торам. Безнең легендар җырыбызның башкаручысы Рәсим Низамов дөрес. Ага. Ринат абый, хәзер сезгә Ağır bulayım bu. авыр булмай. Мәкаль бу. Менә нәрсәдер үлчи, кисә. Jile kat, şever kat kis. Әйе, дөрес. Bu çabuk değil kol. Бәшир апа. Бер алманы бишкә бүләйек. Дөрес инде, әлбәттә бер алманы эшләп Бер. Жамасаң да була, әйтсәң дә була. Мәкаль дә була, җырда була. Әйе, мәкаль дә була, җырда була, шигырь дә була. Хәзер сезгә әсәр булачак. Şuraylı değil bu. Юк, алып батырга да шаган алып батырда түгел бу әсәр. Юк, нишләп сез дөрес әйттегез? Алып батыр. Җыр түгелме? Юк, Карадагына урман түгелме? Şuraylı бу mı? әсәр. Шүрәле. Шүрәле. Şuraylı. Шүрәлсе күренмәй бит. Батыр гына күренә. Gel barağına bak canına. Әйе. Димәк, Рәсим Современный шүрәле бу. Дөрес җавап. Современный батыр. Шүрәле, берәбез. Ничек гомумән хәлләрегез? Нинди эшләр белән янып йөрисез? Нинди планнарыгыз? Нинди бәлки яңа проектларыгыз бардыр? Сөйләп китегез әле син. Безнең тамашачыга бик кызык бу. Безнең проектлар шул бер инде. Күлмәк тиктерү, аранжировка ясату, яңа җырлар яздыру. Әйе. Ул бит торган проект түгел. Ул мәңгелек проект. Мәңгелек проект, әйе. Чыннан да шулай. Мин уйлыйм, башкалар Benim nerse, башкалар. benim bunu yanından sahneye koydum. Aha. Da biraz ne gidip durganıyım sahneden. Konsertlerim o 2 gün buldu. Şallı'da bulduk, İtalya'da kursak, Peterburg'da koyamız. Konsert. Aha, sizdə gül konsertlar, gül Konsertler konsertlar. bile. Allah aşkına. Anda giyimler şu an yok. Beşine hanım etmişler. Komanda zoraydı. Hem de 20'ye yakın kişi işleyin.
20'ge yakın. Nerse şeyler? Mine gel kızık buldu. 20 kişi sahnede ne işler? Sahne turinde общий. Свет, звук, Sahnede ekran. neçe kişisiz? Sahnede Yarısı sahnede indi. 10 kişi taşıyın. 10 kişi sahnedeyim değil mi? İşler bilen İyi. instrumentalçıklar bilen iş. Muzikantlar bilen Muzikantlar 10 bilen. kişi. Başkırtistan'a çıgasız mı gastrolga? Башкортостанда ноябрь полностью алапырсın. Noyabr ayında değil mi? Mine bit. Başkırtistanlılar kelmey kalmağız. Resim abi. Günde indi Elbette boybaytımeli. şuşu dünyada şuşu sahne turmuşunda kaynayız indi. O aranjörke kiyim tek tur artistlerin kündeli kişi deyip sana gerek. Onsuz bulmay. Taki jar benim sözleri var. Yana jarmın galiba. Kişi tamaşaçı köp dirişte der indi. Yarsıybız tangı yok şanlarga koyarsın şababız kim kuşkan şabarga deyip bizge iş tabu biz kaman çapkan kınabız. Gülnaz mende bir yana jır öğrendim hele. Hele şunu tamaşaçılarga takdim etesin bar. Tuqtatmağız meni jırlayım hele. Köngülümnün jırga tulgan meli degen. Köngülümnün mыңlanıp jırga tulgan meli. Oy, Beşir apana gel şunday motor, munglu, tiren mağnalı jırlar. Koşan çığa Beşir apa? Mene tez arada Allah tilese. Şu aralarda deyip Kütüp kalabız seni tavaşışı. Yar. Mine has bulmagan jır bu, mine has bulmagan. Aşılay mı ne? Kiye mine has bulmagan. Әле Ринат кайтасым килә. Мен әйтәм, бүгенге көндә 20 кешелек группа белән сәхнәгә чыгу бик зур эш инде. Китеп торганнан соң мен сине котлыйм, Ринат, молодец, батырлыгың өчен. Уңышлар сиңа. Zaman şunday, zaman talep ете. Zaman şaka başkaça bulmay. Тамашачыларың күп булсын, уңышлар булсын эшләрең. Dostlar bizning әлегә икенче турыбыз tamam. Һәр бер катнашучыда 4 бал. Демәк, biz инде барыбызда 1-8 баргач, biz sizga тагын бер сорау әзерләдек. Менә ул сорау хәзер экранда яңгыраячак. Ул сорауга дөрес итеп һәм креатив яктан басым ясарга кирәк. Бик үзенчәлекле итеп җавап бирергә кирәк. Кайсыгыз үзенчәлекле итеп җавап бирәчәк, шуңа тагын бер бал истебез. Киттек, бүтін барлық ихтибар экранға. Менің білесім келе, Салават көпірі қойдан барлыққа келе, неге ол түрлі түсті? Баланың білесі келе, қоян Салават көпірі барлыққа келген, нишле бұл түрлі түсті? Менә үзенчәлекле итеп җавап бирергә кирәк. Рәсим абый, сез әзер? Моны балага аңлатырлык итеп тә җавап биргән чиракта Салават күпере барлыкка килә яңгыр яуганнан соң. Яңгыр яуганнан соң суның кристаллары әйтик. Менә ак төс бит безнең 7 төстән тора. Әйе. Ул менә шушы кристалларга бүленә әйтик, тамчы. Яңгыр тамчысы. Һәм кояш чыкканнан соң барлыкка килә әлбәттә. Нидә түгел, яңгыр яуганнан соң кояш чыга, шуннан соң Салават күпере барлыкка килә. Менә шушы кояш ничек дип әйтик, спектраларга бүленә бит инде Салават күпере. Ne bir etsek, sen ne tilde etsek indi. Balağa anlatırlar. Yok şu kıgan Resim abi. Spektrlarga bölünen, mine şuşu 7 tüs, mine şuşu kıyaş şağılışında 7 tüs şağıla. Aha, mine bit, nindi üzünçəlikli etib, men de ağzımını aşıp tınlap duram. Fizikaya kere koytsak agerde, ok tüs 7 tüske bölüngen deyip eytemeydi. Ok tüsünün tüsü 7'ge bölüngen, mine şu Salavat köpründeki tüsler. Kızıl, оранжевый. Розовый, Розовый, желтый, sarı суlayында. Желтый деген қалса да. Мектепте қатырда қалдырған бір не бар. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан дейбіз. Салават көпірінің түснелері о. Красный, татаршаға тәржіме айтып шуңа отырады. Сана отырамыз деп шуң түслерін. Салават көпірінің түслері нәрсені аңлатады едім ол? Қоян барлыққа келеді. Birinde ol bütün işe jide tüs bitin şu an bitmiyor. Jide tüs. Ne tür yakışılık işlesen ben. Kremirde tügül jide tüs. Altırın asali kurma. Onu seyramay. Yakışılık işlesen, sen bulsan, motorluk getirsen dünyaya, ungan bulsan, tırış bulsan, şu tüsler bilen beni anlatıp biriyim bizimki. Şu vakitte şu tüslerge turu kilesinin Tarmaşın deb aytayım. Şulayda bir original cevap, bir original. Bala biteli, balaga bitinen fizik bilen barı anlatıp bitirip olmayı. Anlarsın, jidi bile bizden köbey bir beylengen. Jidi kat kök,
Жиде түс, жиде ноты бар біздің. Жиде yol şatı. Жиде yol шаты, міне жиде түсі, жиде саны ол өзі бір тылсымға едіп етсек те дұрыс ялғыш болмас. Қыз бала үшін. Мұнда да салат көпірде ол тылсым бет, шыннан да қарап тұрсаң, ол бір матур тылсым. Мен де матурлық. Азайық. Менен сұраsalar, мен де сенің білән келешіп шундай, міне әйе деп отырдым да енді іштен генә қол шабып һәм істеп әйтірем. Аллаһ Тағаланың бір мөғжизасы. Мөғжизасы, шыннан да шулай. Барығыз да бик қызықлы етіп жауап бердіңіз, мен енді қойсысымдар айырым белгілі алмайым, шуңа күрә һәр бірігізге бұл турда да бір шәр бал беріп шығабыз. Шулайтып біз соңғы турға да аяқ бастық. Біз енді үшінші турның қағидаларын қазір сізге аңлатып өтеміз. Мына қарағыз сізге 3 ішімлік берділер. Мына ол ішімліклерінің арасында бір өзеншеліклі ішімлік бар. Ол уксус белән тамаклы сок кушылган булырга мөмкин, ул дашырак шурпасы булырга мөмкин, рассол булырга мөмкин. Әмма дә ләкин без ул эчемлек кемгә эләккәнен белергә тиеш түгелбез. Кеше эчә дә елмайып кына үз урынына куя. Ярыймы? Бу мафия уйны шикеллерәк инде. Без аны белергә тиеш түгелбез. Без инде ул кешене аңламасак, белмәсәк, бу соңгы турның азагында тагын 3 бал өстибез. Сөйләштек? Білдіртмәйін кішіге. Әйе, білдіртмәйін кішіге, әйе. Сіз уже угадырға тиіш. Әйе, Сіз білдірге тиіш. әйе. Біз түгіл, бүтінімізді, бүтін қатнашушы. Biz bir-birimizге қараймыз да. Әйе, қарап, ненде реакциясы, нешігірек ішәм екен, тілеп ішәм екен, тілемішігіне ішәм екен, оны барысы дағынларға тиіш болашақ біз. Һәм безнең 3-нче турның кагыйдәләре бик җайлы. Мин сезгә сорауларны укып үтәм һәм сез аларга дөрес яки дөрес түгел дип җавап бирергә тиешсез. Җавап биргәннән соң гына ишемлекләрне чыгып куярга кирәк булачак. Сөйләштекме? Китек, мен 3-нче турның 1-нче соравын укып узам. Диңгез йолдызлары кирәк булганда үз җенесен үзгәртә алалар. Дөресме, дөрес түгелме? Рәсим абый? Ой, мен Нанышык жауап бергеді. Диңгез йолдызлары керек болғанда өз жінесін өзгерті Мен түгел деп айтамын, дұрыс деп жауап бересім келе, 100% деп айтамын, дұрыс деп жауап берем. Яры, біз сіздің жауабыңызны қабыл етеміз, Бәшір апа. Мен де дұрыс деп едім. Дұрыс деп ойлайсыз? Мен дұрыс. Дұрыс деп ойлайсыз. Бұл сұрауға біздің қатнашушыларыбыз барысы да дұрыс деп жауап қайтардылар. Һәм бұл әлбәттә дұрыс жауап. Афәрин пікір айтасың келе. Аха. Ішіп қоябыз, ішімдіклерін. Не ішсе бұлырға мүмкін мұнда? Бәшір апа. Жырлайсы келе башлады менен бір жыл. Жырлайсы келе башлады бір жыр. Әйтмейм енді жыр екен. Әйтмейм, қайрын жыр екен, айтырген амын дедің бет. Ярый. Зебраның сүті ешіл су түсте. Дұрыс ме, дұрыс түгіл ме? Зерен аватты болайын бұл. Әйе. Зебра сүті ішіп қараған бар ма? Зебраның сүті бар. Қойын білерге тейшінді біз алайын. Яры етігі отының сүтін метрлер сауалар. Зебраның бәлкі шылайдыр, мен келешем? Келешесіз. Аха, Бәшір апа. Шулайдыр деп ойлайм. Зебраның сүті, аха. Яшілдіректір деп ойлайм. Шулай оқ. Ярый. Ренат абай? Мен зебра сүті ішкенім жоқ, конечно. Сыйық яшыл су болырға, сыйығырақ яшыл. Демек, дұрыс деп ойлайсыз. Дұрыс. Дұрыс түгел, оның сүті ал түсте, достар. Міне бет, яры кім білсін енді алайын ба? Білмейміз едік, біз шаға көре. Көргенде жоқ, көргенде жоқ. Сыраз айттым жоқ дедім. Яры. Үшінші сұрау, бал құртларының 5 көзі бар. Дұрыс мы, дұрыс түгел ме? Бал құртларының 5 көзі. Ішігіз әлі, ішіп қойыңыз әлі? Ішмәдегі заты. Біз қайырлыға болса, мұны ішіп анарсын қойталабыз мы? Бәшір апа, бек өзеншеліклі тәбіші мені қоса. Бал құртының 5 көзі деп айтмасын, 5 түйімлау көзенегі бар. Сізді келеші алам. Түйім, не? Мәдәләкин 5 көзі жоқ деп 5 көз деп ойлайсыз. айтмасын, 5 көз деп.
Нықлабырақ уйлағыз әлі рәсім ау. Биш күз. Тоқта. Балқұрт ескер шырай керек қам. Меметінде ұмарт арасында құртшағы өскен малай. Ике күзі рецепторлары мыйықлары білән. Ол тыйымлау күз деп атасақ, әгердан бішеу мекені. Мыйықлары бар ма балқұртының? Оның нeye бар енді? Бар, е. Нә шул мыйықлары білән тыя? Мен тегі тұтып алып санағаным жоқ. Нұмар тақыртын енді көп көрген бар, көп бала ертқан бар. Кім ойлағананы мұндай сұрау берілер бүгін. Но мен биш типс әйтем, келешем. Келешесіз. Егерден күз деп санасақ бүтінде енді. Ярый. Мен сіздің жауапны қабыл еттім, Бәшір апа. Мен тағайын айта алмайым. Мен ойлайым, ике күзі һәм тағын мыйықлары білән тұя тұрғандыр енді ол. Бәлкі қиырғында да бардыр сезімлеу, тыйымлау нелері. Демек, жоқ. Биш күзі жоқтыр дейм. Жоқ дей білесіз. Ярый, Ринат абый. Марта қыртының бір көзінде екі шәріп болу. Мен биш дейм, биш. Биш дей білесіз. Бар, биш. Ярый. Мен сіздің жауапларыңызны аңладым. Һәм нәрсе деп айтасым келе. Бал құртларының биш көзі бар. Бұл дұрыс. Ең зор екі көзі башының ян яқларына орнашқан. Үш кешкенесі баш үстінде. Демек дұрыс. Биш көзлері бар. Күз деп санасақ. Рәсим абый һәм Ринат абый дұрыс жауап қайтарды. Бәшір апаға бұл сұрауда әлі бір балда бере алмайбыз. Едегіз ішіп қоябыз. Жырлысы келе башы бет. Жырларыңыз рахатын әніп Рәсим абый. Дүртінші сұрау. Яшыл һәм қара зәйтун бір ағаш жемішлері. Бұл дұрыс бі дұрыс түгіл ме? Яшыл? Һәм қара зәйтун бір ағаш жемішлері. Яшыл һәм қара зәйтун. Алифки. Дұрыс? Дұрыс. Менде шулай. Дұрыс. Дұрыс, har bir қатнашушыға бірішер бал. Әлбәтте дұрыс. Бешінші сұрауға ішіп қойығыз. Шулайтып, үшінші турның соңғы сұрауына да келіп жеттік, достылар. Бешінші сұрау шулай деп яңғырый. Калибрилар бик аз аралықны ғына аяқларында узарға мүмкіндер. Бұл дұрыс мө, дұрыс түгіл мен ойлайсыз. Бек аз оранı. İngişkine kuşuydu o kalibri. İyi. Bek az oranı. Onlar için en az ara kup mi geçsin? Bilmem şu. Kalibri için. Kalibri için en az ara. Kalibri вообще vereyim misin? Bende kalibrini kurgan yok. Jiye vergenin tim böyle. Beşir apa, siz de şey söyleyesiz, sizin fikirlerini bilesiz ki. Менде көргенім жоқ. Жиі үйрегендері, не ме? Олар ұшып құна үйрелер деп ойлайсыз. Демек? Yok. Kalibri kuna oldu şeşekten şeşek nece indi o miktarı jiyansı. Oldu yok neden kalibrini korup kurgan var. Ekrandan neden degende. Televizordan. No jiye vergenin bir de. Jeriler. Jeriler mi? Jeriler. Дұрыс дейм, әзгіне үйрейдір дейм. Ezgine yürüyorlar, değil mi? Dürüst. Ben ikrenip kaldım ben tükelik mesele cevap verirken. Min kalibrini ben etem bitirgen kurgan yok. Kalibri ben oyağında 20'dir deyip olayım alaysa. Dürüst cevap, dürüst tugel. Kalibriler gümümmen ayakları bilen jirde yürü olmuyorlar. Resim Nizamov'a bir bal. Brevit. Ne kısmetimiz çoğuldu ki balkırtı kebekine konatıran kız. Kalar neciye? Miktar. Şulaytı bizning 3-chi turimiz tamam. Biz endi ballarni sanagan orada kimde o'zinchalikli ishimlik ekanini bilirga tiyishmiz. Endi güzel tag'in bir nechib qo'yingizda, men o'zimning verdiktni aytam. Menga qolsa, Gülnaz o'zinchaligini tag'i bir qabatlagan. Nendey bo'larga mumkin? Tuzli bo'larga mumkin, rassol bo'larga mumkin, ol bilmem. Tag'in endi dashirak, sho'rpasi bo'larga mumkin. Menga qolsa, kim Bashir opada deb o'ylaydi shu? Men. Aha, Rinat abi. Bashir opada deb o'ylaysiz. Bashir opa. Sarayında sık bir daşıra geçip bitirao. Kim Resimova deb o'ylaydi?
Бірсі. Yok, нәрсәне рәсем абыйда дейді. Mana tekin үзенчәлекле эчемлек. Бәшир апа, сізден нинди ішімдік? Нәрсе ішіп отырасыз сіз? Соңында бит язып қойылмаған нәрсе екен қоям білеймін. А сіз оңамайсыз Тәміннен. Теге коронавирустан соң сезбесең әлі қамында. Yok, мен есініп, яқшы сезем, но менімше... Sok түгілдір енді. Yok, соқ түгіл бұл. Бұл, білесің, ашыған қатық әйрен тау неген ашыған. Менә сездә Мен шушы инде ул. Демәк, безнең үзенчәлекле эчемлек Бәширә Насырова да булган. Бездә компот. У нас компот. Менде şey, Миндә компот. Неле? Карлыгам җиләкме нәрсә? Мен ашып алуламы? Җиләктән Әйе, килә. сезгә бал түгел. Сезне чөнки белделәр. Ә сезне белмәсәләр, сезгә бал булыр иде. Раскусили. Ауылны артық шапылдатты ма құрсы? Юк, сен чайнап отыра башладың. И сезнең йөзегезгә сразу чыгып. Былай иттереп. şitayım. Менің yüzге шыға шул менә эмоция, шулай біріне бітіріп қылды. Шуның білән қарап бұлам мен. Демәк, біз балларны санадық. Хәзер инде балларга күчәбез. Бәширә Насыровада 7 балл. Ринат Рахматуллинда 8 балл. Һәм Рәсим Низамовта 9 балл дуслар. Демәк, бүгенге чыгарылышның җиңүчесе Рәсим Низамов булды. Рәсим абый. Алай гына да түгел, безнең бәләки генә кичкенә генә бүләгебез бар, сыныбыз. Миңа калса, сезнең фатирыгызны бик матур итеп бизәр. Бу сезгә Ой, Рәсим рахмәт. абый. Матур истәлек менә бүгенге көнне безнең очрашудан күрешүнең истәлеге. Поздравляем. Рахмәт. Барыбызга да рахмәт. Молодец. Менә сезгә рахмәт. Монда оештыручыларга рахмәт. Чыннан да бер матур истәлек бу. Бер матур истәлек. Очрашу үзе бер гомер. Rahmet. Шулай. Шулай итеп, бүгенге чыгарылышыбыз тамам. Бик зур рәхмәт кунакларыбызга һәм дә инде әлбәттә зур рәхмәтләр сезгә. Киләсе очрашуларга тиклем хушыгыз, сау булыгыз.